Siguro po, ita mo nga tsukenim, aranasan ta na nung makananing may lagnat nepo. Waris nung malagnat tamo, mapalita katawan. At tatandaanan ko pa kanita, potang malagnat ko, ing pengari kong babae, puntala na ako kayong pagkeran. At nung atatandaanan nyo, at eko balo nung disnan nyo pa ining pamanulong ngayon, ko, kaskasana na kaming gas gulot. Kaskasana na kaming gas gulot, pati na yung buntok mi. Ating masakit po, kaya rin naging kiskasan gas. Di na kaming dyaryo king gulot. Itang paralan na rin makatuwa kanita. Pero pilan mo pinamang oras, sali siya kami pakiramdam. Lalong-lalo na, potang impengari mo, talagang lingapala ka. Alwa mo ita, mayayari kayong tampamangaskas gas. Kaya rin na kami kiskasan gas. Ing meto nga skyflakes, ampong meto nga santa, so sa parilya, nung atatandaanan nyo rin soft drink sa reni, ila rin panulo da rin malagnat kanita. At disnan king soft drink sa Santa at sa parilya o Cosmos, 15 centimos. Aya balo kong balo reni. Kamang gagawang kaya kasing humili ko ngayon. Narecall ko kang tangi kalaga lang panahon na putang malagnat ko. Ing pengari parati ang atyu king siping ko. Tutu, makasawo piya ing presensya na ning meto nga pengari king tawong ating kapanandaman. Masasambit yak yung binasa akong ebanghelyo, ing amanong lagnat. Wari, ing katwa nga ng Simon Pedro, palagnat iya. Kung mubalo kasi nung mabibinane, uling mabilis ding sinabi kang Jesus para ulwane. Dimdan tayo king binasa akong ebanghelyo, tela de gamat at tinalakad iya. At ketang oras sa ita, kinayap iya. Anya pigsilbihan na lang. Imri na sabihan, pakawalan kong kapatid, tela ni gabat ng Ginong Jesus, ing katwa nga ng Simon Pedro. Imri na sabihan, ken ka, ken ing kaya kang paintungulan. Buri ko, kada ng Ginong Jesus, talakad ka, at maging masikan ka pa. Di ba atin tamong kaya sabihan, health is wealth. Pota sasabihin tayo tang health is wealth, pakamalan tamo, ing kaya katamong katawan. Makalano tayo ng pakamalan dining. Mumuna, nung burime talagang kumabaing beta mo, paano mo ka na ako po? Alwa mo pala ding vitamins, ilaring gamitan para kumabata mo biye. Kailangan malayaya pala ing katawan tamo, king miyayaliwang kapag subukan na ng beta mo. Ing pairal tamo, pali na ning lugod at ali-pali buntok. At inyang pamiyaliwa ito. Isto sinabi tamong pali ni buntok, mangibabaw kini ing pamimwa. At pansinan niyo, na yung mapali tamo buntok, tamo makaisip masalese, tamo epektibo, uling mamigibabaw ing pamimwa tamo na yung mapali tamo buntok. Kalupa ning pali na ding lugod. Ing pali na ding lugod, masanting ya adudulot. Halimbawa po, wari ing lagnat, mapali ya. Nung mapali ing lagnat, minsan natin yari nga adudulot, positive ampong negative. Positive, marino sabihan, istong mapali ta katawan, mabiyeta mo pa. Pero istong marimlala ka katawan, aliwaning pisasabihan nita. Ngayon, mamili tamo kareta kaduan. Itang pali na ning lugod. Nanong klaseng pali ning lugod, imburi tamong iparamdam karing pengari tamo. Mumuna, kabang kaya betala ding kaya katamong pengari, sabantalanan tamo ing karelang presensya. Paramdam tamo ing pali na ning kaya katamong lugod, pali na ning kaya katamong pamagtiwala karela. Nanong klaseng pali ning lugod? Pali ning lugod, kabang kaya betalo. Tamo sa sayangan tang oportunidad, ay milako laking panimanman tamo. Tala babaliwalahan, uli mong matwa na la, lileleta na la. Ali,
Lawen tamo nung naritang masanting dambinye kaya katamo, lalong-lalo na, ketang panahon, kanyang itamong mga lati. Ngini mong etyo talaking edad at ilaring matwa, ilelet tadala. Ali, kung kapilan lapin matwa at kabang kaya betala, karin mo sa bantalanan itang karelang presensya at paramdam mo ingkekang lugod. Kadwa, etano sana pasok kalan loob. Kada sukalaloob, apaparandam tamo karela, bawas ne ing karelang aldo. At pakatanda ng tamo, istong may bawas ne ing tao, kinumdaning patingapon, mo na abalik kapilan man. King katatawlian, nung ikayo, hagawa yung magregalo ka rin kaya kayong boyfriend o girlfriend, sana po, kabang kaya beyo rin pengariyo, paramdam yu ingke kayong lugod, regaluan yu la naman. Danong klaseng regalo. Siguro nung sabihan kong regalo, materially speaking, siguro pa ito nang daretang chocolate, candy, bulaklak, o agyang naduya mo. Samantalanan nyo ito. Di na niya waring regalo, potang marimla niya katawan, potang makakutkot niya king kutkutan ka rin niya biyang regalo yung ito. O kaya makanado diyang biyang regalo yung ito, na nabalo. Anya, kabang kaya biye, ingke kayong pengari, samantalanan niyo itang lugod at pali na ningke kong lugod, paramdam yung karela, kanita, bisan mo man king beda, bayo laman mako kaya tiking yato, aramdaman da, ing tunay lugod a paninin tunanda, lalong-lalo na kaya katamong anak da. Ini po sanang kaya katamong pagmasusyan ngini, labentala naman, nung nanularetang masanting dang binye, halimbawa din kaya katamong pengari, sigurado nga tintamo nga bulot ka rin. At nung nanulaman din, ipakamalan kong kapatid, sana, nung ikayo di pamilya ko ngini, nung nano itang peparandang dang lugod kaya kayo din kaya kong pengari, makanyan mo naman sana, ingi paramdam yu, karen kaya kayong maging anak.